because of sinenkinga nobaba ekamereni. Ubaba akasakhoni unyaka wonke asahlangani nje ekamereni, so angazi noma unoshukela noma unani. So that's why ngibhalele iJozi Bioscope ukuthi isincede. Ngoba mangaphuma manje ngingaphandle angeke kusaba mnandi kubaba. So ntho ke batlang ho tseba motho molo ko wena ha o ba intimate le mama king ha o tloa o sa tsuele o go etsahalang ka wena. Ai ha o ra ke tsoelwe nitini ke ntho fela tsene ke thotse fela ke moshebile msadi una hore o etsantse ke bona di trouble tse ya tsoentla go liso so amgili so le handle le go ila go ya handle manje yini ku ri ta ya handle imhaka imuni ni ri kona la mina mfana ka khosa le antswariwa ni nga pfukeriwi man ni nga ni phele mgilo man imgili le ndzela ku yona wena kuna va ka hina va nga ta ntirha ni va kahle ni kandiya na swi tiva ku ri ni tsamele yini la. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Jozi Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Jozi Bioscope, today. So guys, today, kiko meeting ya kosa. Kingoletse ki mama kamona, kinale mama, ma kosa kamona, kinale ntate kosa kamona. So kitlo fa mama chance rena a jotse ntate hantlante, why hantlante re le mona mo family ya kosa. Motho mo lo ke tshepa go tea o sharp ntate moholo. Ke sharp. So lwana mama ke tshepa go sharp mama holwane. So ne ke kopa gore he hantlantle o jotse di viewers tsa Jozi Bioscope go wena he wa o re ngolletse. Mina ngibhalelele iJozi Bioscope because of sinenkinga nobaba ekamereni. Ubaba akasakhoni unyaka wonke asahlangani nje ekamereni, so angazi noma unoshukela noma unani. So that's why ngibhalele iJozi Bioscope ukuthi isincede. Ngoba mangaphuma manje ngingaphandle angeke kusaba mnandi kubaba ngoba unyaka wonke manje singathintana. So that's why ngibhalele iJozi Bioscope ukuthi ize izosinceda kulo mshado wethu ngoba uyabhidlika manje umshado ubaba kangithinti sengize ngifisa nokuthi ngathi ngaphuma ngihambe ngengaphandle. Okay motho molo ka hlompho le boikoko betso o re silemo se se ya fela ntata sa o tshware betheng a sa etseng. Ha o tshware betheng ka baka la ha le le two mohlomong ha o re wa motshwara ha bile interest kapa ha o tshware at all ha tsuelwe ha tshwantse le be intimate ho etsahalang mama. Ha tsuelwe at all asintate ko dikubong. Yes asintate ko dikubong and le nna ke sampane ke na le ditakatso tsa ko dikubong ezirinyetse. So ditakatso tse di tla mphusha ke bona ka re now se di tlo mphusha di mphushele kontle. That's why ngicela usizo lokuthi mhlambe iJozi Bioscope ngayisa ubaba kuma doctor or ukuthi mhlambe unoshukela angazi. Azangathaya ushaba ke. Nani sitwisisi sweswi ngibhela kusona manje laba tilangazo ta wena la mina ni mfana ka khoza mina la asitiri sweswe izame yini motho mo le kopa ntswele nna o re ka kamoreng le etsa jwang izamile shaka hina sichangani ntaya ka ba ka hina tinganga tikona ingani byeli vanhu va le handle ni nga va tiviki va xilungu mama ubaba uyasho ukuthi kuneinyanga ningaye doctorna ngithi akafuni lama madokotela xilungu ayatiri man wena abathi di doctor tiri swa va dokotela ya tingangeni va kona va koko wa hina va ka khoza le na motho molo ngenza ukuthi ngiphume ngengaphandle ngifentate chance hitlela na n'wansati ndzi ni teka n'wansati sweswi ni tiva ku ri n'wansati ni ta tshama na yena leswi swi ni byela ku swona swa mugilo sweswi a ni swi twisisi sweswi no motho molo ke understand gore mama o rong ha re yena o tla ka montle so wena o prefera dingaka tsa ko hae gore di o thuse ka situation e so ntho ke batlang o tseba motho molo ko wena ha o ba intimate le mama king ha o tloa o sa tsuele o go etsahalang ka wena. Ai ha o ra ke tsoelwe nitini ke ntho fela tsene ke thotse fela ke moshebile msadi una hore o etsantse ke bona di trouble tse ya tsoentla go liso so amgili so le handle le go ila go ya handle manje yini loko la ku ya handle ntangufambisa afamba ngilovorile phela n'wansati lo n'wansati mo fambisa u tenta go tla motsamaisa mana cause uthi ubona ama action wa kama amanye ngathi ufuna ukuya ngaphandle ngathi so yahala ngale kusungwane lesanga se endla pasa ku ndlela mo suspect ku ri loya kuna xin'wana xi endla ku landle ku nga ku ri yini so yena loko ni vulavula na yena kumshani ni ya mkumbeni anga switisisi ta nbyela hi timhaka ta ku karhala ku ri i karhalisa njhani nani ho loyi ni ta n'wi lunghisa na ta n'wi vona ku ri wendla yini i na mugilo leyi a endlaku loyi
ta famba ta teka vavasati na teka 5 na teka na van'wansati wa 5 a famba ya ka vona motho mo le ska tsamaisanang le tekeng ba fati ba eng motho molo so ntate wa tshore yena ka gore situation e le ka thuswa ke dingaka tsa ha bona dingaka wa bona a eng akeng di bona go letsa jwang ka situation e unlike yena antlantle a ye ko ditokoteleng dingaka tsa English and stuff ene le ntho ya go wena o feba ke re ntate wa mutlo not o go feba I'm so sorry ya go o ye ka montle sa le situation e ya ntate you affect ha e shapo bane o nyetse wa utlwisitswa mara ona le point mo no kusho ukuthi wenza ngamabomu kusho ukuthi wenza ngamabomu akanayo iproblem njoba sekathi angakhona ukuthatha abafazi noma abayi5 kusho ukuthi bekenza ngamabomu sorry mara ubaba la bateri ngwe sometimes lokubala lava kumkhoma inside the bedroom na mama ala uma uthi ukhathele yena sometimes sengifuna ukubuza lokho ukuthi manje uyazicomplainela ukuthi ubaba la ayivuki mara wena sometimes uthi ukhathele mayena mafa afuna ukubamba so lapho uyabona ukuthi confusion ngabe bengithi ngikhathele ngabe angibhalelanga iJozi Bioscope ngabe bengithi ngikhathele ngabe angibhalelanga iJozi Bioscope ubaba ngempela udinga usizo ubaba unenkinga ukuthi manje uyazidefenda ubaba udinga usizo ubaba asumuntu wabomama asumuntu wabomama siphilile naye but manje ngiyabona ukuthi unenkinga like ne diet yakhe ngiyabona ukuthi i-diet nzentswala vana votani a ni nga ri na ni ri na nkinga na yo tlela na wena na ni la ku tiva sweswo ku ri nkinga yi huma sweswo se hi kurile hi ri vatani na icela nobuthatha icala manje this year angithi manje ukukhula siyakhula nama-jeans ayachange mhlambe and futhi ubaba umuntu othanda inyanga zesintu asumuntu othanda isibhedlela uyazwisisa because of I've said to him ukuthi masahambe so check abo ma prostate kumhlambe unaleyo problem leyo akafuni ungitshela ngale inyanga lezasekhaya ungitshela ngale inyanga zasekhaya so that is why nami lento ingiphusha batho ba bolne ke pale menganyane ntho e easy vela dumellanang fela gore le yang akeng ya setho or motho mo le kana kong le qale docteng you jwetse go wena bothata ke eng ha le qetwa docteng be mo le tla bona ngaka ya setho because of mama utlwa papa go lwena nene una le go khathetse beteng go story sa rona re sa se ba mang maka mang bua nnete una le go wena o khathetse ka mo go lwena ntate ha tsuwela wa utlwisitswa gore ke bothata bo le ka bolukisane le ithu ntate le couple le monna le mosadi ma mayingavuma ukuthi sihambe sekubo doctor siqale kubo doctor nami ngizovuma ukuthi sihambe siqale siye einyangeni but masiqaleni la kubo doctor bam examine sibone ukuthi yini that is why bengibhalela nini ukuthi nizonginceda ningipheni usizo ngoba ngisawuthanda umndeni wami angifuni ukuphusheka ntate jole di doctor nyaka ntsako hi leswi wa ku mbitana vanhu va ti-TV ni famba ni ya vone wa ti-TV mina majeni hi mhaka yi muni ke nga vulavula na mina straight si tshame kahle hansi motho molo ha tla tlo tshayisa TV manje ngithi ngizocela usizo ngoba ngiyabona iJozi Bioscope iyabanceda abantu that is why ngizile kuJozi Bioscope ukuthi izonceda ukuthi umndeni wethu ungabhidliki abantwana bayoba yini sesibadala singaka sesihlukana that's why wena mndeni lowu ibhidlika hikuva ni ku teke ni nga tivi vanhu va ti-TV wena intele na vanhu va ti hi vona va nga ta yimisa muti lowu na muti lowu okay mama nyane motho molo a ka o telanga batho ba di-TV gore ba tlo dlala ka wena re tlo hlahisa mo di-TV gore batho ba go bone re tse joke ka wena or something re tlile mo tlo thusa situation e ya hao le mama ska hana re ngoletse a tshore o na le bothathanyana mo beteng so ne re tshara le rona re le Jozi Bioscope re tlo bua le lona batho ba baholo ska re le bana re le yang so but re le bontshe life ka tsile nngwe ya gore motho mo labi ke sweswo swa ti-TV antwana na sona sweswo kusho ukuthi manje umuzi uyabhidlika umuzi uyaphela ngoba uthi yena akafuni ngoba uya enyangeni inyanga lezo imbiza lezo zobe zimceda ama-kidney kanti ngabe siqalile saye kubo doctor babo baba bakhona bo doctor babo baba abanceda ama situation anje ngiyacela babukhoza ngiyacela clinic I think nakhona banga so pa bula na papa mo tswele ko re rona re le Jozi Bioscope ga tla tlo mo tshehisa mona ke re like ga tla ko re tlo tshehisa ka yena please a tela nkumhlekisa pa u mama u lo etsalela ku u la ku mita pfuneka na marriage yan'we itshama u tiyile mawona marriage wa mina i ta nyika vona vadokotela va kona va ta swi kota leswaku ri mina ni tirhiwa kahle ni va kahle ka yena na hikuva mina na vula ku ri tin'anga ti kona ta hina i mani sungula ni tirha swa tin'anga hi ta mbona hi siku ri ni ta va byela na vona
qale di-doctoring tsa sekgowa pele then after mo re ya ko ngakeng. Masicale la ku-men's clinic ngiyavuma baba ukuthi nawe uhambe uyele ekhaya uzohamba nami sizoyihamba sonke le ndlela sizoyihambisana baba ngiyacela naswitwa wena nsati wa mina ke bese masiceda sihambe sekhaya uyothola lelo sizo umuzi wethu ume njengoba bowumile baba arezi sitatiriwa swona ke sweswo swi lavaka ke wena nsati wa mina ke ni ta swi tirhisa swona sweswo ke hi vona vanhu lava va wena ke va switombi ku ri va ta endla swona na himpela Okay angetse so o tlo ya di-doctoring wa dumela ska na swi pfumela ke hikuva nsati wa mina i vula swona ni lavi swo tshamela ku divorciwa no divorce mina a swi tivi leswo divorce kule ngopfu for the divorce sweswi ku va ku fa swin'we a ka ri na ku tshikana sweswi mama no papa va pfumela ku ri va ta ke a mutlwa kwa vumela ana mina papa ngiyakhenza ku wena wavuma ne uye kwa uyavuma mama ubaba ukuthi nje ayele ngiyabonga nakubantu beJozi Bioscope ngabe bengingasiyini angazi bengizoba yini bengizomqala phi ngoba bekavela phenduka ibhubesi ubaba so ngiyabonga ngokuthi ningincede bantu beJozi Bioscope uzobona ukuthi ke at least edoctor ibone ukuthi inkinga yini yabo kuphi sesizokhona ukubona ukuthi inkinga ukuphi lona ha se le qabana ebentse le kena o re lwena motho molo ke utlwile mantswe a hawane a ka wa rata party ne sentsano lwana ha no o wena no kontate o tla o yetsa o ye ka montle jwang ile monnao a ke wena o the ebubini na se buhleng o tlo ba le yena so a ke nano ga bobeng motho molo tshwantse yena qala hlelwa ke mathatha bo ka manje ngingasazi ukuthi ngizoyenza njani ukwathi ngiyaxolisa ngeke ngiphinde so msadi wa uska ha bubile so ha tlela o tlo o tshisa di viewing o tletse fela o tlo lokisa situation ya hao le hae hore a save lenyalo a ke re mtata okay isona ke na sitwisisa tabona isona ke loko mi ya madokoteleni ya n'wina ya xilungu ya lawo ke hi ta vona hi wona hi swona ni swi twisisa hi ta zama hinkwako phela hi ta vona ku ri va tirhisiwa swona or va tirhisiwa swona loko va tirhisi swona bona ba tla go dzwela ku ri nkinga ya hao ke ngake mara ba tla ya va ta ni byela hi swona va ta ni byela hi ta vona hi swona ku ri swa tirha na kumbe a swi tirhi na sweswo mamelang he skane ke tshore he ntate ka rona re le Jozi Bioscope le dumellane when especially ntate o dumetse hore o tla ya ko di-doctoring o batla o bona so rona re le Jozi Bioscope re tla le thusa ka di-pills tsa men's clinic ya ne batho ba baholo ya ntate re tla le thusa ka tsona go lwena no bona go so la le lenyalo la lona le save wa bona go be le healthy mo lona le make sure nje wa sebakeng le gona le o tseba go etsala eng lwena ntse o checkiwe but re tla make sure mama chelete ntshiwa ke gona siyabonga that's why benginibhalele ukuthi nizosinceda ngoba besingeke sikhona uku-afforda yonke lama bills ngiyabonga kuJozi Bioscope ka leboa motho mongwe le lwena ha o dumellana le gona go thuse le ka di-pills especially ke a leboang hey guys la bona re ska ke fitlhile mona ke tlile ko Makhosa le ntate Khosa ke le joditse gore guys mama le utlwile go ngoletsa tshore o face mathachanyana le ntate but re bone re le sure wa sebakeng tabe hantlantle e hloka di professionals e hloka batho ba na leng tsebo ka ntho go etsalang especially di doctor so ntate re tlo mo patala di pills a ye ko men's clinic go bone go etsalang kaina so that lenyalo la hae le la Makhosa le save lwena if mo hae ene wa bona go itse keng sexual life ya hao le mosadi wa hao mo montlong ha e tsamaye hantle o ska le bala fela go emailela ko Jozi Bioscope today ke a le rata ka fela guys and I'll see you in the next episode yes baby